katika Kristo jambo. Tunashukuru kwa neema kubwa tumepata kuzungumzia tena somo letu. Namna gani tunaweza faulu maisha, ambayo inapatikana katika kitabu ya Yoshua sura 1 mstari wa 8. Mbele ya yote tuombe kwanza. Mungu, nalisifu jina lako kwa sababu ni jina ambalo liko juu ya majina yote. Tuwezeshe kunyenyekea ili nuru yako iangazie kupitia sisi, hata wale ambao wasikilizaji watatusikiliza kwa saa hii, neno hili lipate nafasi ndani yao kupitia jina Yesu Kristo, amen. Tusome Yoshua 1:8. Kitabu hichi cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakarini maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapositawi sana. Ile siku zenye tumepita tulizungumza namna ya kwanza ya kufaulu, ya kureisiri maisha, na tukasema juu ya kukombatre egoism, kupiganisha umimi. Leo tutazungumzia juu ya kupata nafasi ndani ya roho za watu. Ni hatua ya pili ya kutufanikisha, na kupitia hayo tutasoma Mathayo 7:12. Nasema lile unataka utendewe ndilo utende. Amen. Tunajihusisha sana na maisha yetu, na kila mtu anapenda faulu, na hatuwezi sema kama mwenye anashindwa hakuweza ni kwa sababu hana akili. Lakini kuna vizuizo vinaweza acha tusifaulu. Tunaishi na migogoro na watu, ijapokuwa haiwezekani tuishi peke yetu. Inaanzia kujamaa, inaendelea mahali tunashinda kazini, au mahali pengine tunahitaji tuwe na watu, lakini utaona watu wana matatizo makubwa kuliko watu washikamane pamoja, waungane na wafaulu. Inakuwa shida kubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wanashutumiana. Huyu alipaswa nifanyizia hivi, hafanyi vile. Kila mtu anaishi kivyake, na hii imeleta matatizo makubwa. Kuliko huyu mushirikiane, muelewane, mutembee pamoja katika upendo. Haiwezekani. Ni kwa sababu kila mmoja, vile tulisema ile siku ingine, kila mmoja anaona faida yake. Lakini wakati tutaomba Mungu atuwezeshe, sawa vile mshairi huu unasema, lile unataka utendewe ndilo ufanye. Tunapenda watu washughulike na sisi. Tukipatwa magonjwa, watu wakuje kututazama na tunafurahi. Tukikuwa na shida fulani, watu wanatuzunguka, tunafurahi. Lakini ulizo ni kwamba eske na sisi tunafanya vile? Wakati tutakuwa na susi ya watu wengine, una rafiki amepata shida, unakuja kumsaidia. Yale unayo unamupa. Kama ni kumuhimiza, unafanya vile. Huyu rafiki atakuona kabisa huko mtu wake wa karibu. Una nafasi ndani ya roho yake. Mara tumeshindwa, na utaona sasa ni ndugu, ni rafiki alipata shida na we haukumjali. Ile undugu inaharibika, inarudi nyuma. Ule rafiki, utaona urafiki unaisha. Ijapokuwa hakuna utajiri mkubwa sawa kukua na warafiki ambao wanashirikiana sana.
na njia yenye itatusaidia kwa kushirikiana na wandugu, na wao watuone kama ndugu kamilifu, rafiki kamilifu, ni wakati ana shida tukakwenda kumtazama, tukashughulika na yeye, tukafanya yenye tunaweza. Tukifanya hivi, ile relation unairenforce, na huyu mtu anakutia kumoyo wake. Huyu mtu anakuona kabisa kama uko ami fidel, kwa sababu hii maurafiki ya kushirikiana juu ya kutafuta maentere, wakati unajua fulani ana kitu ndio uko naye sere, ile urafiki haikawe, haidumu. Lakini urafiki, undugu, ukitafuta udumu na huyu mtu akukonsidere kama fidel kabisa, ami fidel, ndugu fidel, Mkristo mwenzako, ni wakati tumefanya hivi, na tukafanya vile itatupatia nafasi nzuri. Ninasema kitu ingine, kama tungeishi na wenzetu, muko mnyumba moja, wewe na mke wako au na watoto, ukajishughulisha na shida zao, tuepuke kutafuta kudefendre madroa zetu, kwa sababu utakonvaincre mwenzako na yeye atasukumwa kukutendea mema, wakati susi yako ni kumtendea mema, wakati susi yako ni kumhudumia. Tuepuke hii ya kutafuta kujitetea, kutetea haki zetu. Wakati tumejishughulisha na matatizo ya wenzetu, wakati tumefanya devoir zetu, tuna convaincre roho ya huyu kama tunamupenda, kama tuko na susi yake, aretu na yeye atakupenda. Kwa sababu utaona huyu ambaye ulitendea mema, haumwambiake unirudishie, lakini roho itamsukuma kukutendea mema vile vile. Roho itamsukuma akufurahishe. Haja ya moyo wake itakuwa ufaulu zaidi, kwa sababu hawa ambao wametendewa mema, ambao wenzao marafiki walishughulika na wao, hapa sasa hawaone kabila, huyu alitoka wapi au wapi. Utaona watu wanapenda wakasikia ulifaulu, watafurahi, kwa sababu wanajua ukipata na wao wamepata. Na hii ni njia kabisa tosha, itatusaidia kuongeza marafiki kwa wengine. Kuna wengine wamepata bahati mbaya, ulishirikiana na huyu kwa sababu akapata shida ukamwacha, ukashirikiana na mwingine mwenye amepata, kwa sababu watu wanakuwa kama ni wenye akili, na watu si wajinga. Wakati ulishirikiana na rafiki amekosa, unahamia kwa mwingine, huyu naye akikosa unahamia kwa mwingine, au kapata zaidi, unaona wenye wanapata zaidi, ni kusema wewe una shida, kwa sababu unaweza jikuta kwa shida mwenye ungekuta tena ulimwachaka, na awa ana shida leo, kesho anaweza pata. Sasa yale ambayo ingekufanikisha unapoteza. Lakini kama Mungu atatusaidia, tumuombe atuwezeshe, tuwasogelee wale ambao wana shida. Na neno la Mungu liko wazi hapa. Yesu akasema, nilikuwa uchi, ulikuja ukanivika. Nilikuwa njaa, ukanipa chakula. Nilikuwa kiu, ukanipa maji ya kunywa. Nilikuwa gerezani, ukakuja kunitazama. Ni hawa ambao umeendea, wale ambao wana shida. Na Mungu sasa yeye anaweza kukulipa kupitia hawa, kwa sababu wale ambao wana shida si kwamba watakuwa na shida kila siku. Kuna wale wanaweza pata tena, wanatoka kwenye walikuwa, wanapandishwa, kwa sababu ni Mungu anabariki. Leo anaweza kuwa maskini au anaweza kuwa mhitaji, kesho
Mungu anamubariki na mwa hawa ambao ulisaidia ukawaendea mandugu na marafiki ambao walikuwa na matatizo, wenye watapona miongoni mwao, Mungu anaweza tumia na wao wakurudishie. Haitoshi, kwa sababu wakati tunatendea hawa, tumewasaidia, tumekuwa nao wakati wanakuwa na shida. Biblia inasema ni Yesu ndio tuko tunahudumia. Hakuna kazi ya Mungu ya kushindia hii, wakati tumewaendea wenye shida na tukawasaidia kwa kutatua tatizo zao. Tunamtumikia Mungu na yeye analipa. Anaweza tumia njia zingine, anaweza sukuma wengine wakusaidie au afanikishe kazi yako. Itategemea na jinsi yeye ataamua kwa kukubariki kwa kazi umefanya. Ndugu ambaye unanisikia sasa hivi, Mungu akuwezeshe ukuwe na susia watu, kwa sababu ni lile tunataka. Sababu vile tumesema katika mshairi huyu, tunapenda watu wakuwe karibu yetu tukikuwa na shida. Tunapenda watu wakutusaidie wakati tumekosewa. Tunapenda watu watusikilie huruma, na neno la Mungu linasema ni ile ndio tutende. Atuwezeshe, tuhakikishe tumeishi neno hili, ni pale tutafaulu. Mungu atubariki. Amen. Utukuzwe kwa sababu uko mwema. Uhimidiwe kwa sababu uko juu ya vitu vyote. Wezesha ambaye anayenisikia saa hii, ili neno hili lipate nafasi ndani ya roho yake, apate kuliishi, alitie kwa matendo. Ni pale atafanikiwa kupitia jina Yesu Kristo. Amen.